Tala Fou fa apoponga mo Tala Fou mai le si ufonga le lau moa mole nei tai au se fulutasi o te sema lua fi lua fa. Sa fa ana tina tili fa pasi angol jula fono e tau fi tanga tayana ta ifau tutu o Greyhound ona fa alalo pe tape alato ta ifau na pasi le jula fono yo na vaenga uma na lango ina ato el parlemene ile awaulia na nafi ma o na nafi fo ina fa asilisila ile minsta mo ta alonga tutu o meola va samana ya Winston Peters e fa inga tale fa unga e fa sa yo na to e fa yani ta alonga o ta ifau tutu o pe tai o se fa unga sa o malitono ai ole pili politula fono tau whaofi e whaamauti no aile saunga le mua ta i whao. Ma puipui ai mai le tape e tangata e ana ta i whao tutu. O le tula fono pe ona pasia. O la whaatanga ina o ta i whao i o le stala i tū unga o na tape e fōma i mano a o ni mafua anga tala whea ngai. E o atu ili lima se fulua whetala le sala le tangata e solia. Le tula fono fōu pe whaasala ina fo i se umie o atu ile tau sanga ile whale puipui. O lo o titali ele whaofi atu ile parlemene o ni situ la fono fa popo e fa tino ma fa taunu o ile sapo le tapo le amatanga le tau sanga asau ma ole amatua tapu ni a toya fenga fa pisinisi o tu unga ta ifau ile asomo mo au ko solu a felua ono wanga ile malo e tatala le fainga o fa salalaunga fa pisinisi ya susama so malo lo ilunga au nanga fa salalau masani sa fola si ile asolu le tu la fono e mafa ye yo nave se pa pui uma o whaasalalau ngā whaapisinisi mō au na ngā whaasalalau. O le taimine e whaasao na whaini whaasalalau ngā whaapisinisi i lunga o televise i aso sā. Ma tae au o le Anzac Day i le vao leono i le tae au ma le au auli. E whaasa fo i o na whaini whaasalalau ngā whaapisinisi. I le aso Kerisimasi, i le aso wharai le paia po le aso Maliu, le Good Friday, ma le aso sao le Eseta i lunga o televise ma le itio. Na sauno le minista mō au na ngā whaasalalau Paul Goldsmith o le suinga o le ama whaiona mawaini tupepe to sa maleono miliona tala mo au nanga whaasalalau i olo whenga i matulanga whainga tai li taiminei. Nei a ta ua foi o le toionga tasi a whainga malitulanga lo whaonga i nei tangata lau tele ni whaasalalaunga o na uanga i ese fo i tangata malite konolosi mai whaasalalaunga masani. Sa whaelo ele minista mta upui whalwhainga luenga le tama i tae whaipula le Act Brooke Van Velden i le asoana na whi. Ni fōwhanga i toi amata i le whaititi o tutongi pia awai tangata i ni tō ainga titee. I e whainga luenga lava ai whaavanua se taimio le aso i whaatino i le titee po partial strikes. Sa whaasa ina whalwhainga luenga mai le whaititi o tutongi o stangata whainga luenga. Talu mai ona ave i se alwhainga malu ale leipale a malu si anga i le loa festival valo na saunua Van Velden. E tala whea ngai le fuafuanga le malo o no whaafitau li e tutupo mai e tu ainga titee o nisi o whaata inga talwai nei o ia whaafitau li lena wa ai e whale mai ia au kuso na whaatapula aina i siaki o le MRI i le aso e ilato e ngā lulu e ai sa whaalawlawe na fo ia o onga whanau i le tausanga talwai o na o titee whaapea whaia onga whaapea fo i maawe no whaafi Wellington e ile maasina o se tema peita ina sauno le prestene le tō maole pule Unia tangata whainga luenga Rachel McIntosh sa whainga luenga ma awai titee tangata whainga luenga pole work to rule masa ngā lulu e lava ma whaamai a la tau ngā luenga i beo na masani ai ai a whaila o le a whaatanga whale whainga luenga i tau ese tutongi o tangata whainga luenga o le whaatanga fo i leo i la tau te le tutongi ai tangata o lo o ngā lulue o ia fo i tau ainga o titee po partial strikes o se awala ua iaio na tapulaa e tau mawhaia mawese maalilia whainga luenga ma la tau tangata whainga luenga na Sāmoa Macintosh whato ati te elawa tangata pe a whai ua le mawhaiona au sia se malilienga i taimi e whai ei whaatala noanga moni tu unga tala whea ngai moa la tau ngā luenga ma ele tu umamai ne tangata whainga luenga i ato langa na Sāmoa Macintosh o saunoanga le minista wa whailo ai le whaalangolango tele o whainga luenga i ngā luenga le tutongia ma taimi o fufua o tangata whainga luenga ina ia au sia o la tau whaanau naunga o whaatulanga ina ma o le isi lea whaataita inga o ngā yo inga le whainga malo so whaatasi e whaititi ai a tatau a tangata whainga luenga.
Na mtaina leo se su enga ile solua maolo sa ilia neisa tangata na mafuayo na maliu se isi tangata isela au malosi ina ilo wahat na wala awina au onanga fsosani mo fa'lavla fa'fosei betu sa ulilus fuluminu te ile tolu la wauli ile mga alai seden ina ua mausa taule lea o manua tinga ina ile mga ala ay na maliu muli ane na ta waileo leo ole aye piani poloka leo iseden ma ole ava aye fo tangata ile pitono ule ya yo leo olo fia mo leo ni tangata usilafia ni fa amtalanga ile mata upo a usa ile na fa paina le fana le na afiele soifu le o maliu Elus fulu iwa tau sango si tama ita ina tau fia maloka ina leo ona olona tau mawhai au mai whaanana. Le se fulu te si malilua kilo kalamo le methamphetamine sa fi oni mea alofa ki risimasi. Na tau fia leo tama ita ikana ta ili malai wa alili whaavao maloi au kilani ina o tau nuu mai Vancouver ile aso sa masafi silingia ile ofisa o tiute. O fuala au whaasahina ina maua ile tama ita ai etu samali tolu te si malivalu miliona tala e mawai pe ana ata watu e pe ona failo ile ofisa o tiute ma etu samale se fulu te se male fitu miliona tala e faaluina e faatopia ya afianga ole soifuanga lautele na tula ile tamaita ilfa amsinonga faitu malo manukau italiona molianga ona oia fuala au faasaina E lua tau sanga mamasi na e fitu ua faasala ina i se kamuta au kilani le fale pui ina ua ia la uina ni fana po ni la au malolosi ma faatau faasoli tu la fono e se fulu mulianga na o fia i fana o fuala au faasaino le class A manisio mulianga na tali e lea tau lea ile fa amsinonga faitu malo au kilani be ona fa maoni e leo na ioe ma Colin Palmer ona ole so otanga ini la au malolosi se fulu malevalo na faatau watu ini tangata ile ini la isene e fo imanisi soltu la fono na ioe iai lea tau lea. Ua whailo isa saili linga le One News le tele atu o isi tangata New Zealand te ile pili o le Treaty Principles Bill. Ena o le lua tolu pasene o tangata na tali le saili linga e langolangoina le pili e tolu ono na te peita e tolu iwa pasene na o lato whailoa ile lavalo lato silafia iai. Ena o le lua pasene na mumuso e whailoa ni a lato tali. Sa vava aile saili linga pole fisili whapalota pole ale tele o se langolango ile pili mai kulupu ese. Ma e fitu pasene le au langolango le act e pito sili o na langolango ile pili na whaatuina ilo lato taitai o David Sāmoa o sui langolango le Cranes ma le vanga whapawhaya Maori. E atangia mai le tele o le tite e le pili ile ono valu ma le ono fitu pasene. 5 pasene o tangata langolango ile leipa sa whailolo lato tite e le pili ai tolu se fulu pasene le au langolango le National e te whaavalu pasene le au langolango le New Zealand First na te le pili. O le saili linga safa i le vao Novemba ma le asofao te sema ina ua mai alehi koi mo te tiriti le ana safa vali ele faita wafi le palemene e langolango i le whea ngai waitangi ai te le pili i Wellington e le asolua le aso se fuluma le i vao Novemba. I ta'alonga o filifilia Kevin mea lamu sa ta'alo il olo peleki whape ma Karen Rangi o sa tamaita ile atukuki ile komiti whaatono le lakapia New Zealand pia na whaasilsila le yuni le asonga fua. Eto aiva sui filifilia lo komiti whaatono o le atu ina atu isui palo talato te whaamaonia ina le filifilinga lea e au fia yuni whaitu malo e luas fuluono whaatase ma le komiti whaatono Maori o le lakapi e tapunia lea palo te le Julai 5 ile afiafio le asos fulfito te sema. E te tauna amatalia le ngalue ngalo komiti whaatono fou ia le silia le aso mo Februari lua felua 5 ai whaawau pele ngalue ngalo komiti whaatono o loo iai se iau lia ato le aso. Ua tausia le tala whaasolopito le ali e taalo le taalongo le baseball o UN Soto ina ua iyo e taalo mo le New York Mets i se umi e se 15 tausanga i se tau e tasi te simale tolu biliona tala. Ma o se kone karate pito sili leona tele ini taalonga whaapolo fesa ele i se tupe tolo pōna tu ina atu mai ono o atu lava ili tasi te simale tolu 1 biliona tala. Le tau o le kone karate ato o peona whailo ele SPN na taalo Soto
mo le tausanga tasi i le Yankees na ofo ia i le Yankees le 3 miliona tala mo le tausanga peita ina ia te ina i le asasfulu iwa Novema sa li potia le New York Post na mana o le Yankees e tutongi le tasi tesi ma le 2 biliona tala mo le silia ma le 10 tausanga e toi whaafo ia tuai soto peita na manu malo lava le ofo le Mets. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao.